Pastor. Bila mana bersilang ke pojok orang ingin pojok kena kewa, civil pay dia kena nom sering ke cash roll, civil pay akan semakin legat, ingin jadi kerja mengulas dalam tahun ini. Pada kalau mana bui betul anu lah sering ke spending, insan kalau mana bersinggat, ingin nak limbus tak kewa. Bila ke KOSRAE ingin dengan iluwayan in sokol. Cash ma tu na shift kiran singi ako na share dengan Mr. Fwasr. Ibak mo pin na fagya masik na shift pingan pen patintunan ko. Tiyan ayat lagi mananak si matu na shift kisiyan mo na kinakalan niyo. Miti nga de akalan niyo de shift mana ke akalan niyo. Dat wordt ook kunnen zeggen, vrienden, naam de phone zeggen. In kunnen spelen af, in kunnen jokschaken spelen, maar ook met madelaars, vinden ik het belangrijk dat zondag. Wat in kunnen wachten, in kunnen madelaar. Waarom heb je het lachen met de systeem doen? Misschien je financiën weer. Toen ik vrienden van mij ziek was. Dan ga ik het laten. Papa dan gaan we spraken mopen. Toen ik vrienden les zitten naar zeros. Alang sige met kolos gak kuksingen. Gaat tutut kei pol. Wanneer ik vaak ben, ik laat hem mopen. Ik bedoel je geen, handwerk hier, zing. Dan is daarna verleerd. Ik vind dat gewoon mensen. Laat me wel zeggen dat toch. Maar alang sige Paul si Fwasr lektor mi Filipijnse versingat siya na kisingal duwan. Sebab apa? Betul, betul. Dia masih cakap sesuatu. Mai misi cakap ingin hak yok yang diposasi. Lepas itu misinya, sih kata. Saya ingin nak mempelajari mainan. Kemau pergi Turkiye ke live ni lakumu. Siapa mau live ni kelas apa singgah atau efisien? Paling si manjat lagi menanak lagi. Mana yang porin akalan ini. Si dua porin singal si pas lomotor lagi lomodian. Fak mo, pelagin sing. Pelagin apa ni bagi. Sumna kian naupe, panaupe reklasi. Tadena naskah lagi ni mal. Kapan kita masih kumiseri, paling sincere. Kat, kita masih Ketahui gamit transaksi yang mengulas pusat kanan DP hingga penggui hingga nak menakti. Siapa nak pun ahli law membasun orang selama. Si penggui peminta penggui si menurut kemana nakti orang itu sehingga ke refreshment. Lah kurang menafiunya. Kom selama ini tu kalian sab, kom frekuensi yang sudah kian mengbaskuya. Lepas itu, saya ingin dengan syukur, masuk ke phone na. Mana yang vaksin, siapa? Siapa mai proses plan sampai singgah. Bagi dia kan mana ke wau. Tu, kata ke wasiat mapelakin. Tu yang kalian sebagai pelakin kan mau pernah ke wau. Pangai mai nak nasi kumsing. Karinde wau mana ke polifaknya. Tema istilah melalui milau. Sudah menasi usle. Elkoi, paano may ibigin na kalabiyo? Filipay singal sinag ako sa. May nagwasit na siya rin kala akyok yali lalaki kami. Nangako misingi. Pinbalagin nga niya. Pinbalagin mo ito kula. Pinbalagin message na si Krumo. May nga kumero. Pamalitig nito ka na siya misingi. Nga kumero ay nag-ipolin ka ko. Kadin nga akyok yali. Lalaki kami lakumu, mau pernah sikumu, ingin nak jok je, lalaki kami lakumu. Kuna nasi migat tegasi itu jo, fin ni faga, masih kip nasi kumisiye pengana pe, pangai gas nasi kumisiye. Kuna malam bersinggah ke gas kuna nama tu nasi, nama sekarang ingin nasi nasi,
in women anak na kayo may wala screen sa inyo. Paano nga? Tuna ka, pinapakya masikya ka sa human. Kung anong talagay na lahat sa inyo. Saka exaction law, practical price. Paano kayo commission ka na kayo ang gano'n. Sila lahat sa inyo. Pat kilomanan na simulan ka pa mas. Paano lang ka lang lo, makapagpong na sis. Tera tuwing kay karangin gat kaya mapas siya magating siwo ke yok lagi main kay wag ikastum siya mapong siya na sis hingga ba nagas makin gat hingga siya na kat kay mo class kalan sa pagkasu kat kilo malaman sugi kung check na neck kat kay main kay ba finikol yok lo karang yok lo makastum ka rin sa pensingin kat kilo malaman sugi din mo na kung Jesus Christ siya wala metawag bro. Amen. Pastor Bessie, can you stop? Bersama mungkin. Terkira simulan kata mas ke bencewu pas makum sila session bencewu kan. Hingga bilang seperti itu namanya kita makai rumah. And vlog bila sugi pensing ui mapal hingga jutusun akalan dia. Lain pengilar terpilih lain sektor tersebut. But esok kami ini nalas ke mereka sama apa yang terbaik hingga karena investasi school las ke church hingga church malah terbenam nasa kesuai dan dimana kewa hingga nurut baginda. Sampai nasi rosta kewa hingga lanjut berpe hingga mau primanya kewa hingga infal ke mahu pemulang semua. Itu malah kesuai yang boleh tu Jesus Christ sesuai dengan De versingsafladen was het maar. Als je de namen met vraag aan de Lugar en Osan, mooi zeggen dat als je het accepteert. So I put your video on 4K. Saya find kami nak kasih programming tanah luas di housingnya. Alam sini kami kan timullah, mulas na kayo. Apa pula yang kita OSRE di hospital lain ada programming tanah luas. Lalu nasi menerima Allah sini na kayo. Tayo kemudian church, kasta, ticket, ini pesta ticket minister kayo. Yon na nasuos sa mga second na kayo lain na wilaw ni program lang na maligat sige. Pahin kami fashion yan, nagdala ko na kayo. At kami na yung program lang tanah nila siya kaya on Tigas na program lang kayo loof ko Honolulu KOSRAE dewa loof ko Honolulu KOSRAE dewa.
Joe. With first and this from the level there the best of all, they can not first even not how to get see, Allah Subhanahu. I'm sure and the one we got actually organized cleansing here, particularly we move out at my level. As you get at first year, Carbon, Rick Malone, out, accept your Malone with Fwasr. Abang with chief and Minalen, whether more chapter Lalindra down there. As the Bangwani Gapsakin God Masabet, we could all know Mark the Dari and Logi got Kapan the Gashun, Safla and Doini Lash, Topran the Safla and Doini Lash Kibasi. In Ganj Bengalwani, common report, common Rimalan with Fwasr and Singyo, and then all the Kulum, the Sintum Dansi Mashalak Town at the Nakalin, Pinapay, Pastora, Henry Aluga, but then Kipelan Tanalu, Ashmagulakosh, Ematensi, Saflayen, Ripalash, Kilim Singyo, Ashmagul Megosh, Ematensi Ma. Ako lang pa sa amin na nag-influenza. Napin kayo na agad, Chibakalwa ni Boy Taulen, Gan Alec, Nixon Fwasr, Vincent Dolina, Reverend Lena, and Pastora Henry Aluga. Pinaash pa iba, amol ka na, ama na sa kilomigibet siya, may tigibet that first year. So, Pinabisle, nag-share with Fwasr, mga scattered at Kiskonan. Nag-share goes, tugun goes taga sa mastay levels, nag-share binaga goes lagi siya lugay may langay. Inga nash preparoy si inga sa aksya fear, malagay wa. Palangay, nag-share maton, kamit Fwasr, ang nas scattered at Kiskonan. Yan, Honolulu. Nixon, Fwasr.
Vincent Delena. Raymond Lena. Pastoral Henry Aloma. Catherine Henry Phillip. Malam sin medfash kide hos kan madag kedang share pastoral on the Pride. Gabe upon the Iman ye Magan ye Epalaki Iko Tangwanda Alinagat Chiu Chi Bangi Babaye Wanmul Svelas Ikelas Chiu Ilshama Eureka. Katkulo mawala, akiling kumus kisila na umunus. Mawala po New York. Natin mga kusila. Ngayon lang ka mo play chios. Diyan nag-ibensin mawala po mo kimatawag yan ngayon. Ang gulawan lang si God, ang gulawan na si Huski Shilela, Rose. Ay mga nasip na shoot siya. Ingay at malalayin ng Rosan, nakakes makinigos, kakigos. Ngayon matake, buksin na dito ito ba, Royal Chairman yan, Mamulya, pasingal siya, ipako ini. Maganda pa. Ito ang mga ako na shoes. Maganda pa ito mga ako na shoes. Ako lang ka pa. Inarat ako si kapkabat. Etiye, nantiye, etiye, inkanaus kos. Show, pero magos, pizza again. Kalapan, wala na iyan. Siap nakakuwasan kan ka na me toko. Kaya is kaya si ka to me toko. Chairman na Karen yun ano na kali. Magandang na ba ito lang wala akong na shoes. Ka magandang panagnegosyat na kimulong. Panasam-samsong latarin niya. Pinyo ay niya. Gusto na ba? May ito na yung lang na kayo wabin mo mga yo, medyo tiki,
Elos asin long of hindi best. That is their responsibility to pray Deus. Yan kayo Deus. We with the land kung Deus. Katya sa kosya, nakatulya sa kosya. Kasi nesmak na si members na gawalan church. Pangay mong ulas. Matasis kos. Ak kayo Deus, etiyak mo na si Deus. Walang let's train mo bro. Ilo mga lang. Kat para tumas. Pay na katikay. Ito lang na kung nako na sis. Mulas na naklas ki leches o duos o wiches o halalas ki penlas o yelas. Kumakali bila kumasiras hindi mo rin. Katli ngangin pa kumako na sis ki may. Siya makumsa. Ginakuli naman lang siya kalan mo. Silo sinara na siya na lawas. Kawanan yung gani pay. Kung mga naman na pagkakit pa i-kansang mo, daw siya benesis. Kaya los akin los relasyon na pa los kay siya los na siya. Siya na siya, ngayon, roy kaya los, ang kaya los. Eh, weekend, alone, roy mo, siya makumparang pagkakasi. Pagtari na mo lang, akin siya way los, siya los, may kawag, tayo na mga latara, kasi los di ogasya flows. Kung may ngaan na silos, may ngaan ka na silo. Pag-pray, nalagang tipo, na pinawikat kinisya Diyos. In the name of Jesus Christ, Amen. Kalaman na pastor na kaloban na yung pera na siya person.
Please smile. Thanks. That's what you're saying, kid.